ATL Road siam that na thok tu tur SLT company chuan pukpui le tlong in kara kong chelai six pack te shat lar chu November ni som sang ni som ni panga chhovela chang khan an hai khok chana kong siam tura malak nakal zela ni zan masa December ni riat zan khan Aurora le Alcatra inpol dan tur siam fel na dense grated bituminous macadam DBM trial stretch nei ni a inpol dan tur final ani nuwa tun thalai hol vela chuan Bituminous Work tran man an tum thu PWD ho tu ten an soi PWD ho tu te soidan chuan ATL Road siam that na tho tura hian SLT company chuan Mausen dai le pukpui dai in car kilometer som pariat a thui chu chengvei bel se somli panga point pariat pakwa sengin asiam thatna an thok dona pukpui le tlong in kara concrete siam kongte chu hai kho vek tur ni in concrete mang veka siam le ani dona tundin hmuna helai kong six pack tia shatlar hi company chuan an hai khok vek to ani PWD ho tu te chuan estimate an siam da nang chuan pukpui le tlong in kara concrete manga kong siam that na tho tura concrete lo om sa a chelai te chu hai kho vek ani nuwa chil mukin WBM inches ruka cha an pha dona hemi hnu hian dry lean concrete inches ruk pha le in a chung bera PQC pavement quality concrete inches kwa an pha le dona PWD ho tu te chuan tun hma a helai hmuna concrete kong siam chu ani dan tur ang taka siam ani lo awangin atlo lo hle ti suin ruam man na thar an siam ero chu atlo nge ruam man na thar an siam ero chu atlo nge an be sei thu an suya tun chuma ruam man na thar an siamang hian kumsang ni som ni pathum khan haulung da ya concrete manga kong an lo siam to thu le vo in thlengin soisel na tur alo om lo thu an soibok PWD ho tu te chuan pukpui le mausenda in kara concrete ni lo kong chelai dangte siam dan tur suin estimate an siam dan ang chuan tundin hmuna alcatrai na khu lai te chu an hai kho fek don thu le alcatrai na khu to lo lai te ero chu rin chun zom ani don thu an soya hei hi Central Road Research Institute thuron angati an ni thu suin an hai kho le rin chun zom tur te chu avain mukta ka chilin inches ruka cha in lungan pha le anga an chil muk nuwa alcatra DBM dense bituminous macadam 50 mm chungin hemi chunga hian BC bituminous concrete 40 mm an chung le don tian soibok PWD ho tu te chuan pukpui le mausen in kar kong siam that na tho tura lungchang tha an du awangin luang muala le kakram kwari lung le mau buang bula zong ek kham lung an mang don tian suya heng lung man tu te hi laboratory en dignak paltlang vek an ni thu suyin kong siam na tho chanani tak tak huna uluk taka an vil don thu an suya kong hon hun le khar hun te po siam langai don ba ka lir theilian chi na thial tlang dunga tlantir ala chul don thu an soibokani Aizol tenzol lunglei konga chiat lutuka wang hian kumsang ni somni pahnih khan lunglei thalai pol ai o in pulal du oma patchaw chuan high court a PIL la theluta Guwahati high court Aizol bench ma a kumsang ni somni pahnih September ni somni pakwa khan avoi khatnan Aizol bench division bench Justice Michael Zothan Khumale Justice Marley Van Kung ten an ngai to chan ani Supreme Court a advocate on record pujet silal nun sangan a website a atarlandanin aizol tenzol lunglei kong chia awanga kumsang ni somni pahnia lunglei thalai pol ai o a pulal du ama pachwawin High Court a PIL la thelu kalzela Chief Justice Ashutosh Kumar le Justice Michael Zothan Khumate thutna bench chuan November ni thum sangni somni panga khan he thu boy hi an ngai to a Court chuan PWD Engineering Chief chu Aizol Tenzol Lunglei Rota Summan Dan le tuna adin mun report kim chang taka thelu tur hriattirin sorkar ukil chu project document kai hnoi le expenditure statement te thelu turin a hriattira kongpuya mipui te him taka anjin theina chu Indian Constitution hnuaia Article 21 in a huamtel thu suyin state chuan vantlang himna ngai to chunjom zel turamo phurna anei thu a soibok November ni sari khan he thu boy hi Chief Justice Ashutosh Kumar le
Justice Michael zo than khu mate thutna bench chuan ngai tuale in November ni thuma court in thubuaya lo pek to angin state sorkar chuan aizol thenzo lunglei kongpui din hun report chu affidavit kal tlangin a theluta affidavit ah hian Mizoram Legislative Assembly pakwa na a Committee on Estimating rotna alo siam to angin sorkarin hma alak dan tur thaber kota thelutin aizol thenzo lunglei kong siam thetle en colony theinan April ni somthum sangni somni panga khan chengvei bel chi somnga pariat point pakwa chu sanction ani to thu shila amai ro chu sorkarin October ni som paruk sangni somni panga khan administrative phalna le expenditure sanction a pek chawawangin he sum hi man alani lo thu suyin Central Road Research Institute CRRI rotna angin chengvai bel chesomnga periat point pakwa chu kangmun south le mausen in car le pukpui dai mangu refilling station bulachanga AOC thleng siam nan man ani don ti court shila tender an boy pui mek thu le tender zo vele na chan thei tur be se an ni thu a soibok State Sorkar chuan Kangmun South le Mausen in Karbaka Pukpui Dai Mangu Refilling Station Bulachanga AOC thleng siam tura Central Road Research Institute te hmu dan chuan tuna kong cha zong hi arit lak ten a zo lo an ti thu court shilin kong hi tuna mi aya cha siam tumani thu an soi Etir Road chungchang hi November ni som pariat sangni somni panga khan High Court in ngai to a Supreme Court a advocate on record pujet sil nun sang an tarlandanin lunglei thalai pol tana ding thubuai thelut tu killam hian court order ni somni pali thlakwa sangni somni panga inati angin sorkarin nisari thlasom pakhat sangni somni panga a an affidavit thelua chengvai bel che somnga pariat point pakwa an manna kim chang tarlan anilawati a court chuan sorkar affidavit a sorkarin an thei ang to ka kong an siam thu le chengvai bel chi somnga pariat point pakwa chu man phalna ni som paruk thlasom sang ni somni panga a mu chawani awanga poisa man alani lo thu an soi chungun takin ngai to a Sorkar ukil lamin kong siam tu tur tender an chhuat thei thep thu a suya rang taka malak chho zelan tum thu court a shil Court chuan sorkar chu khuthat laia arang theiang bera thataka kong chu siam turin a hriattira kong siam na tur poisa po a man na tur ang thlapa mang turin a tibok ani